жашынакай болуп, эл арасында ден соолукта жашынакай болуп жүрө берсин. Өшөтүп, бар байлыгын качып, элден шундай бакуат ыраазычылык билдиребиз. Аталар айымдар мырзалар, менин жанымдагы турган эки жыжы карындашым, келечекте көптү үмүт кылдырган карындаштарым десеңдер болот. Урматтуу аталар, апалар, жаштар биздин келечекте көп айтасыздар. Дамир тойгут болсун, эки баланын өмүрү узун болсун, үстө эле тойлордо жүрө берели арлай. Allah ömrünü, yaşosuna bereke versin. Bundan da çok toylar öğrenip, жақсылықтарға жол қойып. Тойға келгенбіз бүгін. Намке Билал менен Нур Исламға той беріп бір жолдақтабыз. Той құтты Намке. Мұрас деген. Адлай кемді, сүйлеп қоям. Адлай қолда тұрмын. Сүйлеп қоям. Esenci, anegen ordular işizleşkenler, Demir'in ek olası oşuların ordunu eylesin. Ben oşuların kutlayayım. Rahmatullah demiz. Salmanlar Ülke toyunun saçları. İzo bravo, kudalar, tartı. Жол болсын. Hadi seni utanın. Қайдасыздар? Мане ракеттен өкілаттарын жаппасыздар. 2000 сом приз Нума ыстық ракеттен. Әлемде 1000 сом приз Далошул Нума акемен тағырағы Дамир ракеттен ошыл дастарды болтырған аяштарына деп берген екен. Алыстық Америкадан қабыл аласыздар. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Дамир аке, сейил жеңе келесиздерби? Дамир аке, сейил жеңе. Алмамбет мырза. Ойынға шықтық, короче. Алмамбет мырза. Geldi. Geldi. Kör. Eminirler. Bigzad aka. Bigzad aka. Bigzad aka. Kimingizden unutasızlar. 2,5 сом акча ошол командадан болот. Öncelikle seyirciye şakalarınız ve ahvallarınızla sürekli şöyle anlatsam da hep tanıştaydı bizde. Екі күні бақытты болуға, ұрышпай, танышпай, жақсы жашауда жашай берулер. Құдайымызға болған ойлауға ой мақсатым тілеген тілектерге жеткілі. Мен қош Құдайымыз 2 сом приз. İstanbul'un apaz oturan ara 1000 сом приз. Müzik olsun apaz oturan ara 1000 сом приз. Şu yerde ben iki ökül olan olsam, onun da ona 2000 сом приз. Hava. 5000 сом verip savaşı vermektirsin. Amir'in dostlarına kişilikle gelen, hakem dostları, sport topu dostları, alana 2000 сом приз. Arkadaşlarına 2000 сом приз.
oyunu uyuşturup 5 milyon priz. Getir saldı koyuyoruz. Bu da freestyle'la geçtirdi. Havada da bacağı oydu oturuyor. Ladies and gentlemen, make some please. Ramir hakemin necelerini. Öpülata, benim atalarımda oturan Bugünkü koyduğum köykörü üniversiteler aman olsun, geleceği keng olsun, barımızların densoğumuzlar çık olsun, oşu orada tapkan damir minesi mağlubu var. Buyursa, sizlerin işlaşılığına, bundan da toy çoğu çok köylerde benim öğrendim. Sizlerin başlığından biz bu yol öğrendim. Cevap buyursa, sizlerin elimiz, kırmızı elini simultan çoruklarından olsun. Bakın oldu. Eyvallah, konkurs yeni başladı. İki komanda. Allah hakem eşini sizlerin bu kadar. Bu kadar. Sol kadar. Komanda hakem eşini sizlerin. Hakem basızlar. Ekomuzlar bilgisizler. Kiminizler mıhtı bilgisizler. Kaysıl komandanın paylaşması mıhtı olsa, oşul komanda 5 bin son aşağıda oda. 3, 2, 1. Daima yaşlılığına keltirmeme nasip olsun. Biz Kuday'a şükür aytatqor, özüm bir tuğanlarım bilen жақсы bolayım diye koyduk. Ayağımın bir tuğanlarım bilen bir tuğan tuğumunda dep koyduk. Oşundan ayağımın жақсылығы. Kimingizler mıhtı bilesengizler, kaysıl жақтың поддержкасы мықты, 4000 сом ақшаны аласыздар. 3, 2, 1, давай. Поддержка бар mı? Ecem qanday bildirdi? Ecem qanday bildirdi? Qarmab tursiz? Пока что. 2000 so'm qarmab turmiz. Ешкімдер ешқаға кетпеңіздер, сіздер үшін жарым сағаттық аттырақ Әділет Байызбеков башлап берсін келіңіздер. Ешкімдер ешқаға кетпеңіздер, орталыққа келіп дейді, сағаттырақ. Тойға. Sürüdüm ana, öleceğim boylu. Bir bülbül beni suyup beni oyladı. Sürüdüm ana, bütün yazdır caynagan, gülgün kanasını doğmuş, suyup koyboğum, ben suyup koyboğum. Şentik ben uğda koygunum. Ben seni suyum, ben hele seni suyum. Ben hazır yaşlığımdır, asmaz olsun aylanım cürüm. Get albay cürüm, ben seni girettim cürüm. Hıra görmedim aşklara. Kıyamay seni başkana, ben seni sağınıp güdüp cürüm. Ben seni suyum, ben hele seni suyum. Ben ağır yaşlığımdır, asma dostum aylanıp cürüm.
Görgüsünü başlama Yolda gidelim başlama Bizim sancıları kütücüğüm Sizge beş parmağı. Orası restoran olanızları aldığınızlarına kırmızı sıy et beş parmağı alıp verecek. Oskan'daki kontrolünü uçamaz. Bakıda sundu çoğunta olsun tartibata turab deniz. Kudan olsa gerek. Ava kavul alınız. Molda olsa sizge olan seviyormat kadar var. Razıçılık dileriz. Жалпы оларыңыздар қолыңыздан толып кетпесін, меймандарға татсаңыздар болады екен. Күресті болыңыздар ниет болады. Күресті ертерек үйлеріңіздер. Себептегі ақы қойшылда Бекбар Бейітінің нұрлама дейін барыңыз айда болады. Көріп отырсыздар. Микрофонсынан сол жерде сөйлеп болсын дейміздер. Ассалаумағалейкум, тойға қатысушылары. Әмин, сей, тойға рух болсын. Енді де мен айтқан ауыз әкердің барын Аллахтан ауылған болсын. Той иелерінің атынан барлығына разылық келіп, дуа тілек бергенсіздер барлығына разылық білеміз. Аяш ұйымыстардың, аяш ұйымдарыңызға жақсы қабыл тілек, батаңыздарды беріп отырсыздар. Аллахтан ауылған болсын. Әрдайым мақұл болсын. Gaz işlerinde çok. Я назовте случайно. Или назовте. Bak sizler çoğunluğuna vurma. Almasını vereyim mi? Bu çoğunluğu sayıda. Hadi teng болып келе қала. Жақсылап бөлістір hadi. Ben rahat ol. Қана маған. Ең ұлуын. Нұрлан әкелерге тақырап 5-ші столда екінші сопресс Нұрлан әкел. Болыңыз. Аяшыңызды бағылы Саға доке, саға. Пакет қандай еді? Сонына. Жақсылау. Меймандар, Сейіл жеңі болғанды 1 жыл өтті. Тайлар бергенде өтті. 4-5 күн қалғанда ұйқысқаншыл той 4-5 сағат өтті. Бүгінгі оғылдарымыз, Белалы менен Нұрисламдар, қош майрам, жақшылық той, қандай өтті деп шарсын болып тұрады. Тойыңар соңғы өтті деген тәрізде бір ғана жауастырыңыз. Uzun ömür yaş versin. Kudayım geleceğin kem kılıp hiç meselen kem tutmasın. Başlarının taktörü etmesin. Rızkısın olur, törülmüsün, törülsöze kemiyorsun. Anı takkan atenesi, demirininden, seyirkenininden, gen soğuk kalıp, büyüne intibatı alın. Kudayım şu 2 yaşka, bana çakalayım, daima yaşlıktın üstünde olsun. Kudayım şu yerken жайға нақтылыққа дайыма жақсылыққа жайылып берекелі болсын. Ушул жерде айтылған каалоо тилектер, купилариштин айтылған баталар, Кудай бардыгын ушул 2 нәрсеге жана жаш үйгүлөргө кабыл кылсын. Я Аллах Кудайым, ушул элибизге ынтымак, жерибизге тынчтык берип, өлкөбүз өнүгөсүн. Кудайым ушул жер жааттар жалпы еліске Құдайым ынтымақ берсін. Ушул үй-бүлөгө жакшылык алын. Дайыма жакшылык үстүнө болсун. Тойуңар тойгуланып, дайыма жакшылык үстүнө болгон. Каалаган тилеге кабыл болсун.
айтылған ойлар барлығы тұрмысқа ашылып өсіп қалыңызсын. Меймандар, жылдыз болып жанып кетті де ушул жерде калып кетти.